telqet fid-9:15 ta' filgħodu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Benina, it-titjira inawgurali tal-Med Sky Airways bi sħubija mal-Malta Med-Air u waslet Malta fil-11:15. Il-viżjoni li tissaħħaħ il-konnettività bejn il-Libja u l-Ewropa bdiet bl-ewwel titjiriet minn Miżrata għal Malta f'Settembru tal-2022 wara espandit brotot ġodda minn Tripli għal Malta u Ruma u issa b'titjiriet illi ser ikunu qed jaqdu lil Bengazi ma' Malta. Iċ-Chairman ta' Med Sky Airways, Fawzi Ashur Khalifa, għal il-ftehim bejn iż-żewġ linji tal-ajru ħoloq pedament tal tkabbir kontinwu rabtiet profondi bejn il-Libja u Malta. We are deeply grateful to the Maltese government and to our partner Med-Air and to all people that helped. As you know that flying from Libya to Europe has been for a long time there was no flights, but with the help of our partner Med-Air and the Maltese government, this is the third destination from Libya. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Malta Med-Air, Paul Buġejja, għalli din ir-rotta se tnaqqas ħafna mill-inkonvenjenzi tal-ivvjaġġar fit-tul, speċjalment għal dawk li jivvjaġġaw għal raġunijiet partikolari. Dawna joffru opportunitajiet kemm il-Maltin li jistgħu jmorru hemmhekk, kemm għall-business u kemm eventwalment nittamaw anke għall-vaganzi, imma iktar u iktar għal Libjani li jkunu jixtiequ jikkonnettjaw jiġu Malta, kemm mill-aspett kulturali, kemm mill-aspett mediku, edukattiv u anke ovvjament fuq xogħol. Għalina ma dawn huma okkażjoni speċjali. Med Sky Airways, li hija l-ewwel linja tal-ajru Libjana li bi sħubija mal-Malta Med-Air, topera lejn l-Ewropa qiegħda tippjana li topera lejn destinazzjonijiet oħra fl-Ewropa.